Ke-Awaken India Movement hadin bakalasya pakhang linti bat patrong hagi pulet ban khang linti ban omsya litur sekretariat na kajaka ke bagi pelong ya kejingelang pa hakmat umot kiang nang ba ban net IT ya kedor khas syau menteri rang ba kejala Konrad Kisangma ban penpau kejing persya kejing penbor ke sorkar ki pa ban penrung kerteng adhar. Hadin kejingnya keren kebelanek kat tu kat Nippon nak kaliang ki board district kila pentip shikinong ilam jong ka AIM bakim la bani kendo yu menteri rang ba kejala ne yu chief secretary namar bakim don hasilong bat hadin kini kila yo bani kendo no is ke kong RM Kurba deputy commissioner ke East Khas Hills ban IT ya kedor khas. Publish pun kaliang jumi kita kenal Awaken in the movement belong ke National Federation jong kali India. Anda mentang sini nak pasang bani kendo ya chief minister jong kejala jumi Konrad Sangma dari don coba jong jela dengan kami ala bani kendo ila pasang ro bani bani keren bani chief secretary jong jela ro ngi kami bani kendo tinggal yo bani keren nak bani deputy commissioner di Padang Purba dan langsung di East Khas district ai ke bangi dapat pau hero kalau the main issue hi ke bangi keren ke por tolong ba wat penbor ki pat ba bagin le yo ada ai begin jadi online Nilayo hi panikiran bat iro nama bon ki pat ba ko mangilai i ya jingkiran jong minister in charge aku di bagini ki jelas orang kendang terter bukai kila snodiau hi mong ba ka sarkar kan bendu no corruption amde tu corruption ki pat ba unda kelen sodong ki sap bendu ado ka pule ka puti ki sap bendu ado scholarship ki sap bendu nata nalo corruption ke sap bendu ro halo ki health service ke mona ko ki insurance ki ne kitai ki don ro ki all age pension ki bagi sap bendu unta kita ki bai bam temen ba ono ki pai ba padon ru ki pai ba ki bala tre kam sarkar ndai menta tanah kada pemter adhar ru sya parisai bat ke ai galong ba anda ska government lomba ki official authorities ki parisai ni ki pai ba la kalong ki batu ki badon ko ki kumju kita badon ko ki asha agar wandiro ki sya parisai lamar boleh tangki casual workers ki asha ki agama di ki klampa da ki thok lang sarkar ke ai ke baja kalong chu om betang da ketin chu om betang da sentur himdan adhar risai dia kata ke jumur ngisah aku undung kan kum ke jela mentala ngi keren kum ke jela ke jengi mentang kum ono ke jingwan le yu adhar kelong no kum boy lagi benta kelong ban proof of identity on how to be an Indian citizens hari ban percaya kum tahu nong India berpura ndai ngat direct mentang la kum pau hina kalian jengi la kum pau deputy commissioner kan ni baru khoi wan nem penden kam yu adhar ba nong tang utau artificial intelligence mentang ila i ha mobile ru don AI besi ong artificial intelligence mentala rengi wat keleng saudong tatang daga AI menta AI apps ngila lap lu keleng saudong menta ke ai ke ban jala da wat ha masai ru unong tau artificial intelligence na kam ta iwei ko minong song snong ko jela me galia ko kari India bro ko menta la lap lu keleng saudong ada wat tang tau artificial intelligence lemau ada hal ardi jid wa adhar udan menta lasuk pelat berwat di gibreu profile yang sodong dia menta kawai kalong bagi ada krendo hai deputy commissioner kalong ba tani kami bendam pengila ha ngi buram ro ke ai ke bana kaliang jong ka supreme court bedam buram pala de brai hi ha kita ki khendiat senam gula de no manong ba ke Jammu Kashmir Meghalaya ba Assam ki khamlong pher khendiat exemption kri bendam nam takin gilai tali ki state nama boleh pemong no khamta na ngi kel hi tangi ke jelaw jong menta ngi di ru ki jadundeu barim kum ki jadundeu barit pai ngi em ko ka riulum mong no ke ai ke bangi ha ban su thu sai menta bon na kita ki nomi khmat ki bon ha appeal ha for election ki pai ba to jit yang bang long syakri jong pi nga e ya kari ba ka jadundeu ki ong de ayu ki ejri jadundeu pat menta anda bangi ki pai ba bun sin ki jaw umat menta tanah kada bom yo ya ka benefits na for government tanah ada bentar adhar ndai omdan uwei ru ban keren nam takani ka hok jing pai ba bon ki pai ba ki em tah lo ka hok ka jing sisa ke ai pro khoi ro ka pai ba ki jet la ki pendan kam ni ki pendan kam yu adhar ro jet namar boleh ki em halo ka reason char pai ba ka relight lo la ngi keren hak tin phareng matal ki pai ba ki haban em halo ka democratic country democracy ke bangi em menta ndai ke ai bo khoi mentangi suthuk ban bagi pai ba ki sap penlong ban party crazy lembagi politician kita ki politician ki bathaw kita ki party crazy like ho ja ki penbit yo pai ba
Jungi kesambiang ban persa yu adhar. Kibamon kibanle adhar ai kin le yu adhar. Ndai ke jing persa ke jungi kalong bangi persa wat penbori ki pajba ban le adhar. Ai ki pajba ki bejit kamon na jong kin jit ka kamon ke balai lut ke jong ki. Omri ban persa ya noi noro. Kibale adhar omri le kiman le yu adhar. Kasong kamon ke jong ki bale adhar. Ndai ki bongpa ban le adhar ro kasong kamon jong ki bongpa le adhar. Ndai balai patan la kadau baki pajba ki bongpa ban le adhar. Sa penduk lot ki benefit jong ki berkhoi. Katang ibu jengkeli sarkar bangi ai poi ke sarkar kumba citayau. Bahkan ai ke jubab ini borokhat bangin pe ye kata ke ai ke banda kaliang jok sarkar jela jungi kumjut nak sarkar India kan ai ke jubab sekipat ba ka AIM ka kamiang persa nak tau adhar ka AIM ka yeng persa halor ka hok ba ke jing sisa ka bagi pat ba ke sa penbor ban le yu adhar kata ka di ke bentar ka pekongsan kata ka di ke ke bentar pekongsan namar bangi kamiang bang tang ki pat ba ke super khat nak kata ka benefits ndai yeng ro kum ki pat ba accordingly ka ka fundamental rights of the Indian Constitution. Dila da ka sarkar ka bathak lo di pajba berkhoi kamu di pajba kim desu banlong ki nongjit kim desu banlong kita ki voters namar belai ka sarkar kan hapan buram lingkong swaya ka Indian Constitution ladang ipai do ka article ka bakhat ar do ka article ka balai ko ar ada ong lupa fundamental rights of the citizens of India is the right to life and personal liberty is the right on how to become as an Indian citizen namar belai ni em kum ki nong song snong ke ba em halor ka recent char pajba kari ke balai loi ladang ikiran nilai kum ong nak kum ka artikel ka bakhat khandai ladang ong pa freedom of speech and expression ngidon ye ka hak pangin pau ye kano ka jing ero ladang ikiran susu halo ka fundamental rights ladang ikiran halo ka right to against exploitation ladang hak tin khasi ngi ong no ba bangin yang persa halo ka jing sa leben te kani ka ilpak jing sa leben kajing sa leben jeng ipat bagi babon ngi kham ong bang yang hang ni namar balai ngi kham yang nam tak jing mentoi jono jonoro ngi yang nam tak jing mentoi jong upat ba halor ko hok jong upat ba namar balai ngi len la dero ko upat ba obolong unong jit la kalong ki MP ki MLA ne ki MDC ro de upat ba ubapha ek sarkar na maka sarkar kare jong upat ba ya upat ba ban nakam ta jong upat ba